Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng idi kalman. Apeng amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rot ti surat. Ti pakasalitaan, sa bali pa yung pakasalitaan, ngintay isagot kada kayo. Ti pakasalitaan ni Elsa nga napuluan, dagiti agkabsat. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, rabiin, idi tumtengak dito balay, ket masiguradok manen manong. Sure na sure, nga ong tanak manen ni Kuya Elmo. Apay takalak. Apay nga itakalaeng konak. Sorry kuya. Kaan niya ti oras itay nalpas ti klasem iti malam. Alas 5 kuya. Kaya matlagayam. Alas 5. Kaya doon nagawid ko mga dagos kalpasan ti klasem. Asidigmet lahing ti Batak City nga pagbasbasa maging ganito yung Nueva Era. Kaya damat bukod mo kotse. Sika mo pala tabda-bukod na nga lugan nga maladaw nga gawid. Adda ka umapayla tay, adda ka umapayla dya init, iti adda kan dito'y balay. Ha? Ngayon niya itanti oras. Anya itanti oras, dandanin alas 11 trabii. Ala ni kuya, in-text kumit ken ka, adda, atong darak nga party, awan tinaw-awat ko nga text mo. Imposible adda kuya. Adda no adda. Ngayon nag-text baka ka di. Pinilubusan ka kadi. Taapay ko mga di nagpalubusan kat awamat ti badi nga napanak. Saan ka ng krason pay? Tikit kinalaing mo nga krason. Sana ko na simugbat pay manong. Taada-adalahin nga ong tanak ni Kuya Elmo. Yung makasangit ha. Diyak may idingad kang kuhanat sangit. Awamat ti badi nga aramitek. Kaya papay nga nasakin ngoong tanak. Istrikto na kanyak. Sobra ka man. Kahit po tagbalog ka man. Kinuun ko nakitinakam ko kabayatan ngagsangsangit akman. Para kanyak manong nemi kat sobra kina-istrikto ni Kuya Elmo kanyak. Tapati pa nagsangit ko kat pakabasulak pa. Dada ka di rumbing ang kasangit mo? Pati pa nagsangit ko, basol ko. Mga sangit aklaing kuya. Tagtungtung palag mo ti aming nga bilin mo. Ngimong tan nagbetlat ta, kaslaawan ti kalayak, kaslaawan ti wayawayak. Anyang nagtungtung palag yung magbagam? Ha? Anyang nagtungtung palag? Saan na ka nag-text back keng ka? Kayat nga asawan, nga saan ka palubusan, iti kayat mo papanan. Gabutaan mo ka barkada ti rason, nga umatender ka, iti ang akadoman, hindi dyan nga Tony. Andiyan ko ano, kaduak ni Tony. Diyak kayat nga makikuy kakinkwana. Agar arim kang kasang ka di. O nunubyong ka din. Sinong batang ka din? Sampay kuya. O, sampay. Kasladarantam nga mang sungbat iti wen. Ha? Ngayon saan ka mabalin? Saan ka makinubyo? Dagdagbiyam tila. Nangig mo? Kasi ano ko mga jak nangig nung nagpigsa? Ano tibagak? Saan ka makinubyo ko lang?
Saan naklat tamanan nga si Mong Batmanong gabutan mo kasaan nga paati ni Kuya Elmo. Intuloy ko kiti tinagsangit manong nemi aging nga nangig ko titimek ni Auntie Lokring. Ti baget nga balasang nga manangin day di papa nga iso ti kabalay mi. Malaksid iti balasitang nga ni Irene nga panakakatulong mi. Nga anak ti adayo nga kabagyan mi. Nga irap-rapin namin tagbasa ti high school manong. Inbilin na anti kada kami agkabsat ngayon kami maturog ket trabiuna yan. Kaya maturog yan. Elmo. Elsa. Kaya maturog yan. Sige hindi. Kaya maturog yan. Sorry no, na-disturbo ti turog yun. Ulitek kuya, sorry. Sorry kuya. It's okay. It's okay. Sorry anong inungtang ka manin. Ngayon ti kahit ko kita agtong pala kakadagit ibilin ko. Tapagsaya, tamat amin nga ibilbilin ko kayong kakit. Ha? Saan ka nagsangit? Punasa mong talaman. Yung ganito sulad mo tumaturog ka. Baliwan na ito nagsalita ng tubigan. Ha? Sige, kuya. Good night. Good night to, kuya. I love you. I love you to, kuya. Pa-embrace man nga rod. Ha? Pa-embrace man nga rod. Tapno na imas turog. Sige, kuya. Kuya, thank you. Abek, thank you ka. Una ta, nasyaya at ka manin. Nakaungungat ka kami. Kalpasan na, agsaya at ka manin. Sige, good night. Baka kahit mo petakis na. Ano, kuya, manay matente embrace up. Naging narakop kami kani Kuya Elmo manunemi na isang sangayan nga arakop. Tatunggal ibaga na kanyak ti I love you. Makarik na akmat tinesang sangayan nga tsak mailadawan arik na. Katsong batak ba nga dagos ti I love you to kuya. Kat no kasta nga rakupan na manunemi kasla. Kasla arakop ti may sakabsat. Ti pangyari kak iti arakop na. Ket no kasta nga balsek ti arakop na kanyak kasla arakop met ti saan nga kapsat manong. Huwen, kasla saan nga kapsat ti panangarakop ko ken kuana ti pangyari ka. Good night again. Ha? Good night again. And I love you. Ano ni kuya? Kasla saan nga maomang yung mga bagbagat good night again. Sige nga ron, good night to again, and I love you to again. Sika, kadori sika. Kasla di ka maumang magbaga-kanyak I love you to. Kat nakiktutak manong nemi, idagtimek ni auntie. Ay, so, nagrinungkat kami nga dakos. Kunak mo lang na pang kanaturog eh. Kuha. Auntie, ningamin kuya. Abay sa ito papasulan. Auntie, siyempre, nagsuri ay suna, nagsuri akma, tenung takmanin, so nga siya. Alam nga maturog na rin. Sige, hindi. At ako niti silad ko manong naimikit iti iti agsuksukatak. Kasla marikrik nakpailaeng ti irot ti arakop ni kuya. Ken ti bara ti bagina. Ti bara ti sangaw na nga mangyar arasas kanya kiti I love you mano. Kadyak maniklikan iti ag-imagine. Kasla ma-imagine ko nga arakupen na nga mangmangig ko digiti arasaas
nga mangibagbagit ti I love you kanyak. Kuya naman. Ong inungtanak pagkatapos kasya na masama. Kinapudno naman nung nemi kat sa lang ni tunit agar arim kanyak aduda. Nga malaw-awang pulos ti pakariknag iti ayat kadakwada. No dikat ni Kuya. Ni Kuya Elmo manong nemi ti pakariknag iti ayat. Na isang sangen ngarik na. Apay nga ta. Nga iayatek met isuna. Ni tinalablabas pa ng kabsat iti ama. Tagkabsat kami iti ama manong. Sa nga totally half brother ko. Half sister nak mo. Naiturturog ko ti panag-arapahap ko kini Kuya Elmo manong nemi. Nga kayat ko ano aniya ti mariknak kang kuhana ket kasta kumamet tirik na nakaniya. Kinapudno naman nung nemigit atapag mo't dayta kang kuana. Ati kina-istrikto na kanyak ket paset iti panangipatpateg na kanyak iti nalablabas ngem may sakapsat. Ngem, di ba't nga ron babalin mano? Ala, nagwapo ni Kuya mano, napintasak mo. Hindi natin nga marikrik na kaya maturong ka man lang. Kabigatan na manong nemi naladawag ka nagriing taawan ti klasik iti day tangabigat. Inak kuman iti dining room iti tamangig ko ngagsasalita da Kuya keni auntie. Jack impatuloy tinagpakusina nagdengeg akedi manong nemi ti panagsasalita da. Auntie, alay tuloy mo. Ituloy mo, Elmo. Para kanya, saan nga kinistrikto teramidak kani Elsa? Agam naman minsan iho, kat nakarkaro ka pa, yung may isang nga ama. Ken may isang asawa. May isang asawa? Kunayo, auntie? Kawit. Tanya nga min ti marikrignam kini Elsa. Marikrik na nga niya, auntie. Anyan ti kayo masawal. Apay nga ginggana ita, katawamit laing auntie amum kanyak nga nubiam. Anak koneksyon na kumareta. Jesus ako eh. Di kayo maawatan, auntie. Siyak ti kang runaan nga nakasaksi. Iti panagdakkelyo kini Elsa. Nga kalpasan nga pimusay de di Victor, nga kapsat ko, ket siyak tinangital kan nakadakayukin ni Elsa. Nagbalinak nga natudyo nga inanak, taday tati sang kaibagari di papandi. Nga jak pa lang makinubnubya, aging ka nga jak makapagturpos, ket siyak doon di mang manage iti negosyo na. Nga mapay nga ginggana ita. Nabayagan nga nag-graduar ka, ket sikan ti mga asikaso ti negosyo yo, kinawang mo't pa'y nubiam. Masalusod ko man, Elmo. Bakla ka di? Oh, my God, auntie! Saan ito mapasamag data? Sa anak ka bakla, lalaking lalaki, auntie. Bapay nga rin nga aging ganita. Awang pa'y tinakirelasyon ng mababae. Auntie, numanin maduktalan kayo nga inarakop ka ni Elsa. Kasla idirabi. Katawa kayo naman minsan. Inong tamiso na. Ha? Kalpasan na. Naginisam kayo. Naginarakop kayo. Nangigkot ibagang I love you. I love you to Kuya. Ako naman ni Elsa. Amo yun. O da sa bali nga makakit-kita. Iti kasyang ilangayo. Sigurado nga gatap na. Saan nga kapsat ti panang ibilang nyo titunggal may sakata kayo kini Elsa? Sa amin ba't nararami din no? Da sa bali makakita, auntie. Ore pa. Ay, hindi. Agkapsat kami ti ama kini Elsa sanggali. So ti adda ti registration nyo. Isot adda iti registration nyo konak. Iti pa nakairistro ti amam, ken ti ama ni Elsa, ket Daddy Victor, akabsat ko. Ngem sawali ti inam, sawali mat ti ina ni Elsa.
Kahit nga sawan nanti, nga kalpasan nga pimusa di mama, iti panangipas ngay na kanyak, ket ng asawa di papa, kalpasan ti makatawan. Sipod na tayo di mama. Di ba kasi ti istorya? Ket di Elsa ti putot na. Nga pimusay met di mama ni Elsa, anang ipas ngay, ken ko ana. Ewoy, nagpatpata kayo. Nag-asawa ni papang mo, idi ipas ngay na ka ni mamang mo, natay ni mamang mo. Nag-asawa manin ni papang mo, ket idi agpas ngay ti may kaduwang asawa na, natay. Iso nga ni Elsa, iti naipas ngay. Hindi ka talagang agkabsat kami ti ama. Awan tinangig ko asungbat ni auntie itinaudi ngayon baga ni Kuya Manong Nemi. Nangig ko kidi nga imigup ni auntie iti kape. Kastamat nangig ko tinaramid ni Kuya imigup met iti kape. Ay nga nangig ko manen ti timet ni Kuya. Bayan nyo auntie. Tiyan niya? Bayan nyo ta liglikak nga ramidan ti mga rakop kini Elsa. Ang ituloy mo, ti mga iwan kang kuana. No di mo kaya amang kirelasyon iti sa bali, paritam. O reta dadali mata ng turpos. Karinton makapagturpusan. Diyak to paritanan nga makinubyo. Kasta ka diyanti. Agpamilya ka. Agpamilyan tumet. Suna. Agpamilya ka, agpamilyan tumet ni Elsa. Dumting dureta nga paset ti abiyagyo. Tinasken ket dua kayo nga agtawid kadikitim sa ni kuwa dedi papangyo. Papangyo? Papangyo. Pagbingayan mi, kukayo nga dua. No anya ti kukwam, kukwa na met. No anya ti kukwa na, kukwam met. Kukayo nga dua. Kaslasaan kayo maawatan nanti. Ada ka di paliman itibiyak mi kini Elsa? Ada ka di, auntie? Awan manen tinangig ko nga sungbat ni auntie ti saludsod ni Kuya Manong Nemi. Nangig ko kidi nga ti Magder daytoy ket tinurong na ti CR. Madamdamapay, intuloy kon tinagpakusina. Nakalikod ni Kuya, kadidi ta makaasidegak iti likod na. Kinablawak iti good morning. Sa ko idennes kuma tipingping ko itipingping na ngem apag isumit nga timalyaw Manong Nemi Allah ti itatalyaw na nagsabat na kiti bibig mi. Ala kuya, aming nga timalyaw ka. Iti sabali man na nagundaway kat di na igagara nga na idennes da kiti bibig ko iti bibig na. Kat ad manin anakarik na ak tinesang sangayan nga jak mailadawan nga rik na Manong Nemi. Ano da ito yun na ngim inong tanak kidi ni Kuya. Indon maminsan, ha? Di mo tararamidan tikas iti inaramid mo mawadam. Wala, nakawaso lang man eh. Kaya magnakagid din dilikodak. Madlaw ko nga dakadalikod ko at timalyawak. Tipingping mo kumalang tibistuet, timalyaw ka man kami, tinagsabat na kitilipsta. Saan ko inranta kuya? Dati ba't nga kasat ka na nakablawang ka kitidinas ko tipingping mo. Ngim timalyaw ka man kami, tiyak yung gagara. Ngim manano ko ma. Kasan nun, sa bali nga makakita. Ngim ako mati sa bali nga kita. Saan ka nga gusupay? Unay kan? Basta tungpal ka kanyak, mawatam. Unay, bigbigat. Magsangitan ng manin. Sige kuya, tiyak to nararamitin. Ikarik. Tapi kumamit nung nagtutbras ka, nginriring mo. Uy, uriring ko. Nabaglulatat sang aw ko. Kadi, katuwain. Nagtutbras ang madrabi. Haha, lang. Lain ka ti CR. Nalpasin ni auntie nga nag-CR. Sorry, nonoongtan ka manin. Gusto na kiting ungungtan. Sorry ko nakapatan.
Ala, ningat di si Aren. Manipod met idin manong nemi. Saan nga napasamak ti panagin narakop mi. Madiman, tirik na kaya. Kung kunak manong, ala. Manong nemi. Tanang arod, ipalit met nanti. Wan manong nemi saan nga napasamak pa ti panagin narakop ken panagbeso-beso mi kini Kuya Elmo. Dandanin ti panagturpos ko, iti tanagkuyog kami kini Tony nga napan iti kantin. Nga nakita na kami ni Kuya. Nga jak amo, no apay nga da iso na idjay iti kasdi nga oras man. Kumakit adat ti opisina. Ngem apay nga adda ni Kuya. Ket nakita na kami nga nagkuyog kini Tony. Uno adda kadidig kong daway nga umay naksiimen. Kanina na kami nito'y balay, kasta o ni manen ti panagunget na kanyak barong name. Talaga ka di karatangkin ti ulam? Kuya, karatangkin na talaga ti ulam Diyak kanimot ko na kang kangaliklikam na dyan nga tuni. Man yung talaga kita ka. Ano nakita kita? Kuyog kayo, kibin kayo ba? Himawa matidakas ka na rabbit mi kuya. Wala niya gawan. Di mo ka di amo nga ti kuyog-kuyog kat pakalaan ti sikog. Kibin-kibin kat sa pakalaan ti ubing. Sumata ka! Eto ka di nakakatawa, ha? Nakakatawa ka ngamin. Lumaminsan nakakatawa ka. At barbakada kam lang ganito ni kuya. Agar anam man ngim saan ko nga ayaten. Saan isot ayate. Kanya aya. Gusto ko rin, panagimon mo. Saan gusto ayatet? Dito tirumbay, ngay mo ulam, dito panunot mo, kuya. Saan nga iso ti ayatem? Saan? Sino nga rin? Ha? No saan nga nito ni ayatem? Sino nga rin ti ayatem? Saan nakasungbat manong nemi tano ibagak ng iso? Ni Kuya Teetek. Baka no ad-adda nga high blood mano. Saan nga ta? Nagtimak manin ni Kuya Elmo manon naming ngam saan nga agungunget. Dahil dumati magusto akin ko na. Agunget to no kangat nakasaysayat man Dandani ka nagturpos. Kuya, dandani ka nagturpos. Kaya dito makapagturpos ka. Duwatan to di makasikaso ti negosyo tayo. Naglagi pa kanayon data kuya. Ken patsik makapagturposak ton, matulungan kan to nito negosyo. Adan tumuten panawan mo tapno asikasuam ti panagasawa. Diba? Dahil ti rason. No api nga sang kape nga agasawa. Gabotor orayam nga makapagturposak tapno matulungan kay ti negosyo. Ubing pa No? Anda pagmayatan na ti ubing agasawa. Ken tinasapang agkaanak, kuya. Tapno inton dadak kailan na kiti anak da. Kasla inauna ang kabsat da kiti naganak kadakwada. Kasta ka diti kayat mo? Tinasapang agasawa? Ha? Tinasapang agkaanak? No, dahil diti kayat na? Isumutin na kayat ko. Asin no? Di mga asawahan niya. Ni Tony? Hala ni kuya. Pagkatawa ka. Ulit-ulitan na. Saan nga ni Tony tilab ko kulak lang nga din. Kas ka laging imun. Pag-imunam ni Tony? Ape ko mga gimunak. Diyak kayat na diyan ka lalaki. Saan nga iso tirumpeng keng ka? Saan? Laglagibam neta? Kimon. Datat gapon no apang nga kayat ko. Naksarag kimimon. Damagi kumakeng kuha na no asin nung nga ti lalaki nga urumpe nga para kanyak manong. Ngem tiya ko na aramid. Tatin malikod matin manong. Nakapagturpos akon kan tultulong ako ni kuya iti negosyo mi manong. Idi tanang isangpit ni kuya ti babae dito'y balay. Na?
Na. Manong Nemi kasta unit ipungtot ko. Iti sumbragda nga duha. Iti salad ni kuya. Tunugin kayo na eh. Sabi nang isangbat ni kuya. Sada ka simbrag iti salad na. Diyak maawatan tirik na kagi mo na. Masaksakta na. Kahit kung ngaparitan ita. Iti anyang arson. Kabsat ko laing ni kuya Elmo. Ngayon niya reto yung marikrik. No. Parita kita Manong Nemi. Tugtog. Itugtog ko. Kasta ko ni tinida ko itong kuya. Burada. Dasan na. Padasan daw. Hey! Elsa! Makadisturbo ka. Ilukat mo tinida kuya. Paruwaram deta nga babae. Papanawam deta nga babae. Taada ka di karabagam nga mangiparit, iti kayat ko nga ramidan, ha? Saan nga mabalin, di kayat mo nga ramidan, kuya? Ano ko magapit ko mga saan? Ha? Saan nga mabalin ka po ta? Saan niya? Tutoyin? Saan nga mabalin ka po ta, di kami nag-asawa? Oy. Nabayagan nga kasto iti oso, Elsa. Iso nga dinagparitan. Awan ti karbangam nga mang pasardeng kanyak, baka disturbo ka. Basta, awan ti karbangam. Kasta, awan ti karbangam. Kinabayagan na kastatuso. Iti marital sex, tsak pa'y mabalikasan. Pues, inakaroon ti balay datuni. Kasilid kami met, ag-sex kami met. Hoy, di mo ramidan tila. Abay, seksikal bayal ko ba, nga makipag-sex? Saan mong ramidan dito? Saan? Sana ko nga nagtimagpay Manong Nemi, ngem tinaramid ko, ket inrantak tinagdardaras nga nagturong iti main door. Ngem jak pa'y nakadanon iti main door, nakalukaten, tiri daw ti silad di kuya, ket rimwardan iti babae. Rimwardan, akaduan iti babae. Inlukat ko ti main door, ket rantakon ti rumwar, iti agtimak manin ni kuya. Pamaram! Yan datuni! Anana? Yan datuni! Pagawid ako ni Garli. Ha? Pagawid ako ni Garli. Ni parit mo nga kwa. So ang kapapamanin diyan datuni. Nagbaligyak Manong. Kahit pinagawit nga rutin ni kuya ti babae Manong, kerligan tinagan na. Nga da nakita kakasla impapetpet na iti babae. Anyan tenda. Tinulagan ng samat yung babae. Kahit nalapagimunan na. Oo. Nayat mo yung babae at kwartana. Idi agsubli di kuya iti ayan ko kalpasan nga naipalugan na ti babae. Jak amo Manong Nemi no anyat kay papanan tiya naghayad nga isam na. Nakuha gayam ti imon mo Ha? Pwede mo katawa ka kuya. Nagkaro gayam ti imon mo ko na. Ano nga imon? Kung nga pag imunak ni Tony, imsikati nakalawlawag nga gimon, bakla ka. Anana? Basta jak ayat, kung mangyaw awit ka, no, sinuman dita nga babae, kalpasan na kita, agkasilad kayo, ag-sex kayo. Mayam, tadyak to naramidan dita. Promise. Peso? Jak to naramidan. Pinanawa ko ni Kuya Manong Nemi kalpasan na ket simbrekak iti silad ko. Inalak Manong Nemi ti kasapulak nga mapan iti banyo inak agdigos. Malagip ko Domingo. Nagkuyog daan ti kini Irene nga napan naki-market. Iso nga awanda. Nga madamdama siguro ket dumteng danton Manong.
Nalpasan ti panagsabon ko ket linuktakon ti shower tapno agbuel nasa kon. Idadyak pulos namamamanong. Nalukatan ti ridaw ti banyo. Hala, ket simrek ni kuya. Ket insarana ti ridaw. Naklatak, kadyak pulos ng kakuti. Manong nemi. Ala, ninday ito yan. Ajak maaramid ti mga put ti barukong kuken ti baba. Apay samong inlak. Jak ka di inlak, tiri daw kuya. Samamit Samamit ko na ka kuya. Rumor ka, no. Ala, because sa panangkitam kanya, kuya, no. Diya ko matirik-tirik na. Ha? Elsa, I love you. Look. Inarakop nak ni kuya manong nimi kasla inrantana adagiti adda iti barukong ko tinangi kaptan na iti may sangatak kulap na ket nakalalis to manong naming inamalan na dagiti bibig ko ket ninot-not na pa dagiti bibig ko iti nakapapahot manong nidirukatan na dagiti bibig ko agpadpada kami nga mangal alaw ti angis mi gapo ti kinapahot ti panaglanang dagiti bibig mi. Ulit Elsa, I love you. Ano na blabas pa yung kapsat. And tell me, noan niya ti marikrik-nak? Isumat ti marikrik-nak? Saan ka di? That's true, kuya. I love you. Nalalabas pa yung kapsat. Yung magkapsat na ti awa, kuya. Gusto nga, rukatan na kung saan nga mabalin ti kahit mo mapasama, kuya. Kapsat, mabalin, Elsa. Mabalin. Ano? Mabalin. Kaputak pimitan tagta. Agkabsat taman, iti amang agpaisog na magpimpin na tagta. Mapakawan na ta ti Diyos. Iso nga Elsa, I love you. No, kuya, I love you so much. Ay, kuya. Naglanang manen de kiti bibig mi manong nemi nga awanen ti makaipawil pa iti kayat mi nga ramidan. Umkis ngagpadpada de kiti puso mi. Ngem nakigtut kami. Kadagos kami nga nagrinukat iti bigla nga malukatan ti ridaw ni auntie. Nagloko kayon. Auntie. Susamo. Auntie, sorry. Sorry, auntie. Di min nalapdan nga pagpatatirik namin. Agpipinatag kami, tinablabas pa yung agkapsat iti ama, auntie. Pues, nupot nung agpipinatag kayo. Iti nalabas pa yung magkapsat. Agbain kay kumamit iti bagbagiyo. Iti unag tiban nyo, nga di ka pa nagkasar. Agkasar kayo pa atap no, marami dyan tikis ti puso yo. Mabaling ka din nga, auntie? Kaya nagkapsat kami ti ama? Auntie? Saan nga sumungbat ni auntie manong? Siyak man ti nagsalutso. Auntie, apay ko na yung nga mabaling kami nagkasar. Saan kayo nagkapsat? Di kay pulos agkapkapin ano? Ha? Doon ka ni auntie? Nangig mo. Elsa, uwan kuya. Nangig mo. Saan naman kayo magkakapsat? Saan naman kayo magkakapkapin ano? Nakapagplastar kami iti salas kada kuya ken auntie manong nemi iti rugyan ni auntie Lukring nga isalaysay ti maysa a palimen. Ay, na magagarag kami nga dumngeg auntie ket no anyaman ti butak-takyo kang palimed nakasagana kaming umawat. Astoy, ti istorya
Mm. Again ayat itinapudno da Victor kay ni Doktora Veronica. Natulag idin ti kasarda. Ngamiti may isang arabi, kinidnap dagiti NPA ni Doktora Veronica. Ha? Wen? Taapa yan ti? Anya ti basol ti Doktora? Ti atap da idi kat adda nasugatan nga kadwa dagiti NPA nga kasapulan da iti serbisyo ti maysa nga doktor. Ta da idi nadara nga enkwentro dagiti NPA kan soldado iti boundary ti Ilocos kan Abra. And no kasano ti kabayag na sakbay nga pinarukatan da ti doktora. Pero ka saludsud mo da ita, Elmo, sige. Kasano ti kabayag na sakbay nga pinarukatan da ti doktora, anti? Nasurok ka may sa katawan. Hanya? Gabuta, mamati idi ni Victor nga dinan mauray pay ni Doktora Victoria. Ingkasarnan ni Vanessa. Ngem din na susuro ng pateg ni Vanessa. Ta idi nawayawayaan ni Veronica. Imadayo metlang daytoy. Imadayo metla iti aday Imadayo metla iti daytoy nga lugar tapno malipatan na ni Victor. Ket nagtalin na edmet idi sapsapulen ni Victor ti babae nga patpateg na. Mawatan? Sladyak mawatan? Anti? Ti kayo nga sawan, anti, di pulos na susuro nga inayat, di papa, di mamangko. Tasyak ti anak di Vanessa sang nga di. Wala ta Vanessa nga ro, ti dagan ti inam. Nasaan nga ni Victoria? Victorina ko nakuma. Tingin mo na kayo na ayat ni Victor ni Victorina. Ngayon gapot na kinidnap di kiti NPA. Kabilitan nga inasawa na ni Vanessa, nga hindi pala ni Vanessa, ket agpatpatay kini Victor. Napututan ni Victor ni Vanessa, nga si kadayta. Awan nanti. Ket kasano nga rin ni Elsa? Degam ta orayan. Gapot agpatpada na kiti duwa nga napudnoon na iti ayan na yatda, da Victor kay Victorina. Kasano nga rin maod nga dimting dito ni Elsa? Iti may isang arabi, dimteng ti may isang babae nga adda kargana nga na maladaga. Ket inyam amuna ti maladaga nga anak ni Doktora Veronica. Asakbay na tayo ni Doktora, ket imbilin na iti babae nga best friend na, nga ti anak na ket ited na ni Victor. Mawataman. Makasta ka diyan ti. Ti anak ni Victorina ni Elsa. Tipudpud nung ipatpatig ni Victor. Ti inamet nga ni Vanessa, iso ti pilit nga nasawa ni Victor. Natay ni Vanessa, natay ni Veronica, iso nga nagtipon kayo. Sino ti ama ni Elsa? Ti saludso. Kahit nangasawan, anti, haan nga ni Papa Victor, kit saan na nga putot ni Elsa? Saan nga iso ti nakaputot kini Dr. Veronica? Saan? Saan ka din nga namuan ni Doktora Veronica nga nabalon ni Papa? Saan siguro? Imbaga ka rin tigayam ni Veronica ang nasinot ama ni Elsa? Nagwingiwing ni Ante manong nemi. No kastakit sanda, anay ibagano asinot ipudno nga ama manong nemi ni Elsa. No asinot nakaputot ka ni Doktora nga ina ni Elsa. Ante, anat si marunong nga napasamak? Inawat mi ni Elsa nga imbilang ni Victor nga nagtaod kang kuana. Nga impatig kumet ni Elsa nga pudno nga nagtaod kanyak akas antina. Akas ti pa nakipatpateg ko kay ni Elmo. Ta siya karti kang runan nga nangasikaso kada kayo idi nga duha iti panagdakkelyo. Numampay saan nga pudno nga apukok ni Elsa, apukok kaanakan ko layo Ay, wala kaanakan.
Ngayon patig ko akas ti panang ipatig ko keng ka nga pudno nga kaanak kakel mo. Ay, agyaman kami anti. Agyaman kami. Get gabot agpimpinateg kayo una itinapudno. Ha? Ket sigurado nga maragsakan laki di dua iti lubong ngayan data. Tati naguped nga napudno ngayan ayat da Victor kini Doktora Veronica. Ket da kayo, Elmo ken Elsa, tinangituloy, uno mangituloy. Da kami ti mangipatungpal, iti saan nga naipatungpal, akarin kari da kiti dua, da kami kini Elsa, anti, doon. Agpimpinateg, da Victor kini Victorina. Ngem, saan nga napasamak, ti panag-asawa da. Gaputa, sa balit inasawa ni Victor, ket gaputi sakit tinakem ni Veronica, imadayo, at dapat nakaputot ken kuana. Gabuta saan nga natuloy, ti karing-kari dagiti na agpadpada nga naganak ka na kayo. Da kayo ti mangituloy ta. Iso nga mabalin na nanti, Tiana, naging narakop kami manen manong naimi kinibig Kuya Elmo. Kaya iti mismo nga sango ni Auntie manong naimi nga naglanang dagiti bibig mi, iti nakapapaod. Ay mayat itan manong taamumi nga saan kami ngagkapsa. Siyak, ti mangituloy ti akem de di Victorina nga ama, inak. Ket nimet Elmo ti mangituloy ti akem de di papang na Victor. Oh, I love you so much, Elsa. I love you to Kuya. Elmo. F. Auntie, isa ka namin nga dagos kin Elsa ti kasarmi. Masapong nga ti kabitan nga panahon ka nagkasar kami ken Elsa. Nagkasar kami. Nagkauwi na. Sakbay nga da mapasamak ka na kayo. Auntie, aramiden min tagkasar kam tumid lang. Makatapal kam pa nga ruti ko na ayo. Iso nga ti agdama manong naimi duwan ti bunga tenayat mi kini manong Elmo. Ay ni Elmo nga asawa. Kaya nagtulturo nga ta kami nga duwa, tinangasikaso tinegosyo mi. Kaya ni Auntie, isumat ti mga ayuan karigitan na kami. Dahil ito nga rod, manong naimi ti pagkabuklan, ti kaslay di kalman laeng, napakasalitaan ti biyagmi, nga di mintupulos malipatan. Nagbinilang kami ngagkapsat ti ama, nagpimpinatag kami, talalulbas pa ngagkapsat. Ngam gayam, ta saan nga da kami, saan kami ngagkapsat. Ngam da kami tinangituloy, ti ayon ayat digit naganak kada kami. Dedi mama, ken dedi papa ni Victor, ket da kami tinangituloy mano. Dahil nga ron, ti pagkasalita ak manong, kadagyaman aklaunay, ti anos mo, nga nangibasa. Thank you. Kadagit yan na roymat nga nagbuya, kat sapi kumata, damat ni batik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag, kadagit ipadak ka nagbuya. Tuwing nga ron, dagyaman nga pagkaya mo, Elsa. Elsa, thank you. Ayan.